Kaya't kumet, nga istoryan pinapalabas ko, babaen iti programa yo. Bueno kagayem, intay nga rudenggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Angela. Manang, agsakit ni nanang. Padoktor yo aading ko. May padoktor min, manang. Kat, kumusta? Anya ti sakit na? Wa, manang. Ay na, makaamo kayo pailaki ni nanang ha. Sikat ti adda dita Pilipinas, Greg. Isu adi mo baybayan dagiti dadakkel ta dita. No kwarta, siyak ti makaamo. Agi paw itak iti pang paagas yo kini nanang. Basta di mo idabaybayan kin ni tatang, ha? Manang, agawid ka ko, ma. Anya? Ay naading ko saan akas ka rin na ti agawid dita Pilipinas. Imayak dito'y tapno agtrabaho. Sa anak kat nga imay nagbakasyon. Ano kaya't ko ti agawid? Mabalinlat na. Kan may sa akong tula mabalin ti agawid no bakasyon ko. Manang, O sige. Saan tan akatidogan ti agsarita, ha? Tani, ado pa'y ti aramidak. Agan-anad kayo dita, ading ko. Bye. Imbagam ko man ati pudno asasaadan ti inam anak ko. Jak may turid nga ibaga tatang. Kasano nga raw na may pamuspusan na ti agawid. No di mo mo't imbaga ti agpaisaw. Da kayong tulangan ti mang ibaga iti sumaruno ay aawag na tatang. Da kayong tulangan. Ay, aldaw gaya man. Ay, tiagas ni bakit? Bakit? Pagtumar ka ni tiagas mo. Agringkan. Danom. Bakit? Agore ka. Nakasiksik mo ti asawak. Ay, Diyos ko. Natayon ti asawak. Mere, asawak. Greg! Umay ka anak ko! Nilanang mau! Abay tatay. Ay, naawalan ti inam. Natayon, Greg. Ay, Anya? nawalan. Nanang! Nanang ko! No kasta? Saan ka makaawid, Manang Angela? Sana, ading ko. Amoy ang matpakabakbakasyon ko na itinapanatawan. Kinagpalubusan na kiti amo. Uray ka sana ti ayat ko nga agawit nga umay mangkita iti bangkay ni nanang. Awas ti maramit. Ang Manang... Ladingit, kagading ko. Ladingit ka talaga. Manang... No kasta, natayan ti inam, Angela? Wan nga ron. Diyak man na nakawit anapan ng kita iti inak iti maudi agundaway. Dahil to'y matirigat na, no adda ka diti adayo. Nabayag gaya man anataningan ti biyang tinak. Kapay ti sakit na alang kanser. Ngam di taman lembagbaga kanya. Di da siguro kaya't ngagdanag ka. Iso nga ilimad da. Lisa. Ala, ag-relax ka na. Ikararagam laangan ti kararwa ti inam. Di talaangan ti kasayatan nga aramidam ita. Yakmat lamang kasapo ng iti trabaho dito Pilipinas, Angela. Masigurana ko nga wan aramidin na. Aganos ka Addan tulat ta. Agad rodak ko na. Agan pampanunutot ni nanang ko. Awan kadwa na dito'y balay. Kastemot ngamin dagiti kakabsat ko. Nangasawa dalaan, di dan pagan ano asarong karantin nami. Carl, Pampanunutot nga ron tiyag negosyo. Ang problema man ang ti pagpuuna. anya ang negosyo ti kayat mo. Taitid ko ti pagpuunam. Total, awan mo't sabsabali ka data. Nakababahin. Nagalun ti utang ko kan Angela. Anya kalakit din aya. Kas kala sabsabali. Nagbayad ako, Angela. Saan aday ta ti panunutam? Basta pauitan ka nga rod iti kwarta. Sikan ti makam mo, okay? Kat sapay la kuma, tagbaligi ka iti pampanunutam a negosyo. No kasta, ag negosyo ka, Carl. O nanang, pautangan nak ni Angela iti pagpuunak.
Nagnegosyo ak langan. Anya ngay ang negosyo, anak ko. Restaurant ko ma. Ada ngamin na mo tigayam ko apapaabangan da restaurant. Ay, katsi ka, anak ko, no adalakit di pangrugyam. Dasaya at dayta apang panunutam. Ni Angela ti makamoy ti pagpuunak nanang. Ay na, apayad ikay pailang amin agkasar kin ni Angela. Kasano nga kasar kami kat adamot iti adayo. Di iranayo iti daytay agbakasyon. Dumteng tulat ta dayta nanang. Saan mi pa pagsarsaritaan ti may papan iti dayta? Agurnong kami pa'y. Angela, agawid ka man ni Pilipinas. Agsupli ka di pay? Sayang matitrabaho dito abroad. O sige. Agi paw itak tuman, friend. Ibagam no kaano ka nga agawid ha? Taado ti paw it ko kan ka. Apay no di ka nagsupsupi di abroad, anak ko. Total, nakalpas matindig rin iti panaganaw na. Tatang, masapol ama ka ornungak. Awan mo tinakasagana apang gadak dito'y Pilipinas no dituyak latan. Amo yung matadyak nakalpas iti kolehiyo. Di agnegosyo ka. Awan pa'y usarak, tatang. Kurang ti urnong ko. Ipanamaya iti urnong mo. Kuha, tatang. Binulod ni Carl. Pinagnegosyo na. Ha? Masapol ama ka urnong kami ngagpadpada. Iso nga inikak iti pangrugyan na. Di kay palakit nga rod agkasar. Tadwa kayaw na mangimaton iti ko na manegosyo na. Agurnong kami pa'y atatang sakbay nga agkasar kami. Lakit iso ah. No, anya ti amoy apagsayaatan niyaw. Di isaw ti aramidin niyaw. Napintas to'y naalam a pwestuan. Wen nga rod. Napintas ti lokasyon na. Ado pa ti customer. Nasaya at nga rod ano kastal. Nukas ka sana, makaurnong ak adagos iti pagbayad ko iti nautang ko ken ka, Angela. Si Kamat. Agasawa tanto matlaangan. Saan mon abayadan day chay? Para kadatang matlaang day toy. Saan ayan? Sa bagay matkit di, ah. Sige, agtinulong tangarod nga agurnong, Carl. Para iti masakbayan ta. Angam ka sana nga. Agsubli ka man iti mabit jabrot. Wan nga rod. Nagbiit ti aldaw no addaak dito Pilipinas. Ngam no addaak iti abroad. Kasla nagbayag nga urayan ti aldaw. Nana, agsubli akmanan iti mabiit iti abroad. Pakawanan ta. Sa anak-anak kaawit idinalamayan kan na ipumpun kayo. Nasa dinuman ti ayan mo ito. Sapay ko mata naragsak ka, Nana. Sapay lang kumaiti ako. Tadakan iti sidong na. Kat naragsak ka, Nana. Sino ti kadduam ama paniti lugar da kasinsin mo? Dain San Felix, tatang. Mabit kayo lang ijay ha, Greg. Wen tatang, ingkam lagpasyar. Makikuyog ak kadainsan ko. Apayakas to'y tiriknak. Saan ka makaid na? Kasla at napag nerbiyosak. Diyak maawatan ti bagit. Kalatlatangag ti bayo ak. No di mo't lang aminin sumangpet da Greg. Pahinga tayo. Tata Kaloy! Tata! The Greg! Nadisgrasya ti ba na nagluganan da? Natay kami nga kakasinsin na naglugay iti van! Ay, Diyos ko! Jay, anak ko! Ni Greg nga anak ko! Anya, natayin ni Greg, tatang. When anak ko,
Naaksidente ti bang ti kasinsinyaw ang nagluganan da. Natay da amin nga upat nga kakasinsin. Diyos ko. Tikapsat ko. Kanya nga, makaawin ka anak ko. Makasangkat ka. Kitaag pa'y tatang. Kitaag no kasano. Kaawawit ko lang di na panabulan ije Pilipinas, Lisa. Noagawit akmanan. Sigurado ang may kata ko iti trabaho. Kat sikaan, anya ti pangadang mo. Iti may kaduagon daw eh. Agsakripisyo akmanan, Lisa. Ipturak ti jakpan nakakita iti bangkay ti kapsat ko. Tadyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Ay, Lading itag, kretating ko. Lading itag. Ngimtyak makaawin. bilibak mo't iti kinatibkar mo, Angela. Pampanunot at ngamin ti masakbayan mi kini Carl. Diyak kayat nga agregat kaming tunod a kaming ti agasawan. Nagtanok kamot ten nga gayat, friend. Para iti nobyom ti pampanunutam. Well, para kini Carl, kendi amak. Malading itanak lang. Tunggal malagip ko tinapasamak iti ina, kanti kapsat ko. Natay daan jak man lang nakita iti maudi agon daway. Kat, kumusta mo't ti estado yo iti nobyom? Mayat matlat na. Sapay ko matag na nayon ti kinaragsak mi adwa. Sapay ko mata saan nga agbaliw ni Carl. Taiso dalangan kinitatang ko tinabat-bati anapatag itibiyag ko. Nanang, ada problema. Problema? May papan itian niya. Ada babae na si Kugak, nanang. Anya? Ay, sus, Carl. Anya day taga inararamid mo na nakaw. Kasanon ni Angela. Uwan nga rod. Masapol nga kasar ko ni Faye. Tama si Kugan. Kasanon ti utang mo kin ni Angela. Laglagi pa saan basta-basta tinaalam agatad kan ko ana. Nakasagana ka mang bayad, nanang. No kwarta lang, ada pagbayad ko. Ti parekot ita. No kasano ti panangibagak iti amin kanya Angela. Diyak ka mo ti aramida. Lisa, apa yan napasamag ti kastoy kanyang. Kanya ti basol ko. Taapay apasig alading iti mapaspasamak iti kadag dito abroad. Apay. Kabaulam dayta, Angela. Kabaulam dayta. Amok natipkat ka. Aklo ng tigasat mo ka ni Carl. Nalabit, talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Isong aklo ng tikinapudno. Agkasaran ni Carl iti mabiin. Nagsakit, Lisa. Unfair ni Ayan. Unfair para kanyang. Awan ti mo ka nagkurangag. Impay ko amin na pamatagan panagayat ko. Nagbalinak anapundukan ko na. Ngamapay anaaramid na tikastoy kanyang. Apay. Kumusta ka, anak ko? Da kayo tirumbang ako musta, tatang. Kumusta ang tirik na yun? Isumat tatirik na anak. Engam di ka madanagan. Agimbagak tumat lang. Agpa-doktor kayo, tatang. Di riwayan ti mapan iti doktor yun. Gagangay la daytoyan na marigrik na kita. Gagangay ti lumakaya kas kanyak. Sigurado ka iti pangadang mo, Angela? Sigurado, Lisa. Nagpakada ako ni ti amok. Agawid ako ni ti pagilian tayo. Ala, adakan ka dayta. Kat, saan ka ngagsubli? Saan siguron? Diyak kayat ama pasamak tikas iti napasamak iti day dinanang kan kapsat ko. Awan ti mga sikaso kinitatang ko. Kayat ko apagsirbyan ti amak. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Wan Den na akti amak. Aging gat maudi nga angas na.
Ta isulaangan tinabatbat ni ang pamilya. Isulaangan, Lisa. Nagawid ak diti Pilipinas, tayong pamaysak ni Mang Taripato iti amak, Mr. Lonely. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti daydiina. Aklunag, nasaktanak iti kalabas. Gapu kadag iti nagduduma apan rubok adinteng iti biyag ko. Ita, naragsakag ang mga asikaso ganitatang ko. Nagapagsuratag, takayat kumet apay drama ti kapadasak. Sikala ko man ti makaammo amang urnos iti dayto ay surat ko. Bueno, papagayam, intay nga rodenggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam tayo asara. Rudy, mabuti nga kan ni Papa. Ang mga nada makakita kadata dito'y parke. Kat ipulong da kan ni Papa ang nagsinarak tamanan. Sara, tapno na waywayata. Mapantay ti pribado a lugar. Rudy, Omega, mapantay ti lugar nga awan ti makakita kadata. kasanon no agsikugak. Di nasayaat, tapno at danton anak ta. Ngam, saan ta mabalin ti agkalay sa? Siya asawa ka. Adda ije abroad ti asawam. Agdin na talagtaa. Saan ka matabaybayan? No apay mat kami nakastoy. Amok lang arudan nga addan pamilyam. Ngam no apay adi ka masinaan, Rudy. Diyak mat kaya tamayadayo ka kanyak. Kas makita mat, kanayon nakakabilan ni Papa. Gapo iti pan nakirelasyon ko kan ka. Ngam, talaga ngay lablaban ko ti relasyon ta. Agyaman nagsara. Ngem, pasensya ka na. Makabkabil kan gapo kanyak. Okay lang, basta saan ta nga agsinsina. Di nakpampanawan, please. Ay, ayatan ka unay-unay, Rudy. Diyak kaya tamayadayo ka kanyak. Wen Sara, di ka matanakan. Saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam? Nakasagana ang amang isinay ti asawak para ken ka. Agpayso, Rudy. Wen, basta saan tang agsinsina. Agyaman ako, Nay. Agyaman na kiti pamatag mo. Agyaman na, Rudy. Ada ka matgayaman, Alfon. Ayan jay anak mo. Rimwarmat. Bakasyon dan. Ngam day tapel agbalbalog tararamidin na. Alfon. Amangan no nakisinarak marang na itiday di arrude. Wah, tsaka mo. Nasukir ti anak ta. Di na ammo ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulo na. Muntoy man to cellphone mo, tawagak. Awagak jagarampang anak mo. Rudy, agawitan. O mamuawagan ni Mama. Sung batang, ibagam nga agawid kan. Hello? Mama? Ayaw mo, Sarah. Papa? Kwa? Paawid akon. Nagisinarak kakadimanan itinobyom. Ne? Saan, Papa? Agawid kan. Narasam. Urayan ka. Rudy, ni Papa ti mawag. Agong ungot manan. Anya, delikado ka man nga ruden. Amangan no kapilan na kamanan. Saan mo't siguro? Atap na laang mo't anagsarak ta? Dinak mo't siguro kabilan. Nagkapwam, Sarah. Iti balay ti gayam ko, Papa. Asino agayam mo? Kwa, di yu am mo dayjay. Ibagam no asino tawagak. Damagak no talaga mo't la naggapu kay ti balay na. Ala, mudtoy ti numero ti ibagbagam magayam mo. Narasam. Papa, apay akasta kayo.
Apay at inak maawatan. Ay ayatak ni Rudy. Nakasagana ka no amang isina iti asawa na agapo kanyak. Siya ka no ti danana. Tarampang! Apay, kaya't mo ngagbalin ka na akabit dahi jay arudi? Kaya't mo tiyag nanayon na kabit? Ha? Kaya't mo! On gusto daytan. Alaywan na kami dito'y lani. Masapol ngagnakam to'y garampang anak mo. Alfon. Umatayo ka dito'y kuna. Sige. Di ka magdanagnakam, Sara. Manukadipay atong pati kayat mo. Tapno agnakam ka lang. Sangaribo, 2,000. Papa. Nukas tamat lang nga sukir ka. Uray saan ka nga gadadal? Saan ka nagtuloy iti kuleho? Ipupo ko lang iti balay. Ha? Oh. Nakigtot ka nakakita kaniyak. Pastregan na tagsarita tayo tinalapat lalaki. Ha? Sumar kayo, sir. Rodi, siya kung tagpakpakaasikin ka. Di mo kumamat dadailan ti biyag ti anak ko. Ubing pailang ti anak ko. Ngam yamon adadailan ti masakbayan na. Sir, pangasim mo. Sikam ti mangisina ka ni Sarang anak ko. Siya kung tagpakpakaasikin ka. Kaasyam kumamat di ubing pay nga anak ko. Anya kumangan di masakbayan nakin ka. Kat adda asawam. Apay, di kamasyan iti asawam. Iti may isa nga anak yo. Sir, wen kan saan lang ti kayat ko amang ngagangkang kaita. Nagbidot kay ti sungpat. Papulis ka. Ha? Sinam ti anak ko? Wen no saan? Sir, sana kas ka rin. Sinam! Wen no itarom kalangan! Sige, sir. Pasensya kayo. Sige. Sinaakon ti anak yo. Ayan mo nga Rud ita, Rudy. Please, agsarak ta. Taado ti kayat ko nga ibagakan ka. Please. Sorry, Sarah. Nasakit na yung aramitan. Ngam kasapulan. Husto timbaga ti amam kanyak. Jagmat kaya ta siyak ti pakadadayo ng tibiyag mo. Subing ka pa'y. Agadang kakit di. Mabay na kiti amam. Impagpag-asi na kanyak asinaan ka. Sana dingitan ka. Saan ako na makisinarakpaykan ka, Sarah. Putbentang ti relasyon ta. Anya? Ngam, Rudy. Sayatan ti kastoy. Kailaatan tan napugsatan ti relasyon ta. Tapno masakitan ka, kasta akmat. Tapno makapaglinipat ka. Kasta lang ka di kalakat ti panangisinang kanyak. Kaya't ko napintas to ti masakbayan. Ti pagmanagang. Iso nga agadal kakit ti alayman. Goodbye, Sarah. Hello? Rudy? Apa yan naramid mo ti kastoy kanyak, Rudy? Alfon, awan ni Sara iti silad na. Awan dagiti dadto maakawas na. Aniya. Napanan na nga rodan. Sapay agpasyudadak manan ita. Tadamanan seminar mi iti syudad. Upat nga daw mi ijay. Kasano pa yung maasikasok ti anak ta? Kasano nga ta? O sige, mapankalatan. Tagpatulungakin ni kabagis ko amang sapul iti anak ta. O sige, tani.
Sana mabalin anja kumatendar iti dadya seminar. Amangan no pakaikatak iti trabaho no agpalya. Agtugawak pa lang dito eh. Makaamuditan. No sa dino ti maturturong ko. Basta jakon kayo ti agawid iti lugar mi. Takas ti matlangan ti nagpambanagan ti relasyon mi kani Rudy. Nasakit tinagam ko ni Papa. Excuse me, miss. Panyanday ka? When? Agyaman na ka. Natinag kumatan. Sika lang amin ti sarsaron wag itay amagmag na. Ang agoray ka? Apoy kasta tilangam. Agsangsangit ka? Kwa. Agsapsapulak ngamin iti panggadak. Awan mo't lang ti mastrakak. Isong agsangsangit ak. Trabaho? Anya trabaho? Oray anya ditan. Basta makuna trabaho. Nasaan kang agpilpili at napintas apang isarkakan kan? Ha? Anya trabaho? Sige man nga, Rod. Manang ko naman. Napintas ka. Sexy kan ubing kamay. Ay sus. Sigurado, makakwarta ka adagos. Manang, anyang iti trabaho dito eh. Ag-serve ka lang kadagiti customer. Agpa-table ka, tapno adda tip mo. Dakay titip ditoy, Sara. Isuan na na ina. Oh, makitam dagiti kakadwang ditoy. Nakamini da, kan nakabakles na. Agkawas kayo di kakasta, tapno ad-adda apuntas ka, okay? Iba ka, lumayag ka wano saan. Mabalin mo pa iti agbabawon. Saan ka pinipilitan? Sige. Kayat ko, mana. Kaso nung trabaho ka dito, no? Awan man kayang pagladang dito yung syudad, Sara. When nga, Rod. Awan mo't ngamin amamok dito yung manang ayun. No, kaya mo, agabang ka lang ni apartment ko. Siya kiti apartment na pagnanaydag. Bastit lang ang apartment kayan ko. Komportable ka dyan. Kaputa doha talangag na. O niya, mayat ka? Sige, manang ayni. Agaman na ka? Sige, agabang ha. Saan pa nga itatiyo umay mo, ha? Adang ang iti boyfriend ko. Ha? Intun bigatan ti umay mo yung apartment. Agawid intun bigat yung sweetheart ko. Ada yung amin ti probinsya ti sweetheart ko. Diyan kaya nga da isturbo ka na kami. Manmanumay lang namin nga umay dito eh. Iso ha, intun bigatan ti umay mo, ha? Sige, manang ayni. O anya, Adam di anak mo, Awan pa'y nga rod. napananan ngay. Amangan kat dimat na si Moro tan ni dinobyo na. Amangan no nagtaray kang. Madanagan ako, Alfon. Una yun day jing oping. Nakmat nga ron amo no sa dino ti pang sapsap ulakan ko na. Ay, mabit lang, Alfon. Ni Sara ti umawawag. Hello, anak. Ayan mo ka di. Ma, di na pagdandanagan. Adang kita iti safe a lugar. Nakasarko lang iti napinta sa trabaho. Call center ti ayan ko. Iso adi kay ko magdandanag ha. Agawid akto no makaurno nga. Bye. Hello? Sara? Mabitla ang iha. Sara! Ayan na kano. Tinamot imbaga. Basta ko na as safety ayan na lugar. Kan nakastir ka nun iti trabaho. Call center ka no, ti ayan na. Anya. Nasayat lang no kasta. Ngan kasanon, no nakitaray gaya man iti dayjay arode.
Sa masapo la makontak ko na iya lalaki. Masapo la makasarita. Nakaluto kan, Sarah? Wen man ang Amy. Mamigatan. Sapay ko mata magusto ang tinluto. Ay, kaili ko na yan nilakay ko. Ay, wen manang. Apay adi kay pailag kasar itinobyom. Ay na, nagsaritaan min dayta. Siguro, by next year. Ah, kasta ka di? Amo manang. Nagpintas ka man. Siguro. Nataarmat tinobyo man niya. Medyo. Nagguwapo si ka. Ure adan edad na. Nalakayan nga minabaro. Ah, manatawan nan? 41. Napili ka nung amin idi. Iso nga italaan na kinobya. Nagrigat ti agin na dayo. Ijeng ngamin lugar dati ayan ti trabaho na. Jakmat ngamin mapanawan ti trabaho kiti club. Sayang mati sweldok Dakkel man ngamin basi ti isusweldo ni boss kanya ki J Club. Agpapaayak akahira ijay. Iso dakkel basi ti sweldok. Surutek la ko man tinobyok ngam. Dapat nga ro trabaho dito So nga trabaho klangan. Agor nung kami para iti masakbayan mi. Manang? O katsi ka. Apay ati ka agadal. Ubing ka pa'y Awan ganas kon manang. Masaduta kon amang ituloy iti panagadal ko. Nakasarita kong ni Rodi bakit? Awan lang muna iti parang pukaw ni Sarah. Nalabit, agsasao iti podno jay anak ta. sayang laeng ti panagadal na. Dinan maituloy. Agawid tumatlang na jay. Sokir mat ngamin. Di nakayat ti paisoro. Baliwan taman ti saritaan. Di manager mi, sakla ka na yun ti ibabaon na iji syudad naman pan nagseminar. Nagadwa mabalin na baonan sakpay lang mat. Aganos ka. Anya nga ikat ko na mat asika ti taltal kan ti bosyo. Uwan mat ka diya. Talaga kasta, anos bakit? No kasta, agpasyudad ka manan. Kapilitan. Agluwas akin ton bigat. Dua, wano talungal daw siguro ti seminar mi. Ni sweetheart ko tinag-text. Mabit lang Basaak. Good morning, sweetheart. Malapit na ako dyan sa apartment mo. Ay, naglukon di dyan lalaki? Kala ati umay na. Di nalakit din imbagbaga kanyak. Manang? Idadangan ka kadi iti digos mo? On man ading ko, tani. Umay ka no ti boyfriend ko. Ita lang ay bagana. Asidag ka nun. Anya? Ala, kababain nga rod manang. Papanak ngay. Makaisturbo Okay lang. Husto kid di atap no makita mo ti BF ko. Kan agam amo kayo pay. Sarah, si kaman langan ti mangilukat iti daw. Aksukatak labiit. Wan manang. Sarah? Anyat aramidam nito'y. Papa! Da kayo? Abay nagda kayo ditoy. Anyat gagarayo. Oh, sweetheart. Sumar ka na. Papa! Anyat ti kayat asawan daytoy. Papa, kunam kan ko na? Ni Sarah, anyat kayo pa asawan. Agam amo kayo kani Alfon? Wen manang Amy. Iso ti amak. Ayop ka, Alfon. Linoko na ka. Kunam abaro ka, agam. Papa! Apay aramid mo ti kastoy. Lukluk lagayam ni mama itinalimad. Nabayag kaya man aluklukom ni mama. Jak
Maawatan tiriknak iti day di agundaway, Mr. Lonely. Nasaem, para kanyak tinatugtalak. Gapoy ti dayta, at adda nagsakit tinagem ko kani papa. Pinagsina na kami iti lalaki nga inayat ko. Gapo ta addan pamilya tinobyo. Ngem ti mismo abagina, di na maisuro. Kasta ti kinunkunak idi itinakam ko. Nagawidak iti lugar mi, kat impulong ko iti inak tinaduktalak nga aramid ni papa. Manipo di din, insinan ni papa ti babae na. Ita, agad adalak manen. Agpatinggalangan dito iti surat ko, Mr. Lonely. Ito'y pagayam yung agyamyaman, Sarah.